Thank you. Please remain standing until the ceremony is formally concluded. Thank you. You may now be seated. Is a reminder of the responsibility that comes with freedom. We shall now hear the Independence Day address from our respected chief guest. May I respectfully invite Reverend Dr. Barok Langlungdo to address the gathering. Ladies and gentlemen, let us welcome our respected speaker with a big round of applause. Ngine ay kajeng thapti na gunta I guest speaker jongi. At the very outset, I would like to thank God for this very function, a historic function. And good morning to you all, to our respect dignitaries, Rangbak Shnong, principal of different schools, care teachers, students and others, all the fellow citizens of India. A very happy Independence Day to you all. Today we proudly celebrate the historic day of August 15, 1947, when India became a free nation after a long and difficult struggle. Tahagin ko po ng namargi ng Shibon, kinong song-song yung re-India Hibrokaway, bunang ninalot ikna school by kinong hikay. Dengan keren nakatin kasi bagi dia badias noto lang baro. Tadamantan giyo ban untiu ya kini kalama jauh dari India, kalama lairong, kedak jong kejing lailui, kedak jong jinglong kawai, bat kedak jong kejing IT. Namar kata hak ni kapor ni yang kumni ban rakhi ya kani ka si Independence Day ka ban nyaw po kundai ang ni kamaran kerengkat pati kena school di school gi paper pati nong sang snong ya dari India bar koi to gari ka dong ka than bar koi ta hak ni kapor dari India ka jongi ka yo ya ka Independence Day kenda ka kenda spa sa kunyo adin pijele kebajur ikan mau burom agri kopor ikan oyalam bidungi kum Mahatma Gandhi kum Bhagat Singh kum Subhas Chandra Bose Sardar Patel Rani Lakshmi Bai bat kum jur kebon inong snong dari India kebalayap kebangim tip kerte rai kebal IT lagi nagwata pan penyo ahi ya kene Independence Day don ru inoyalam dungi dak Northeast Malaya yap, IT lagi, ban penyo hangi, ya kini ke Independence Day. Namar kata kini ke jing lai lot, kamdei ke basuan hangi, terdai ke jing lai sitom, jong ke noilam ke pemensuar ijongi. Bat kini ke Independence Day, pas nolang ru sibun, ijing sitom, ijing sya, jong ke noilam ijongi. Ni kan mau from ya ke sipai duran ke border ke jong mentang yang kumni rengkat bat kasuk kasan ke songsuk songsangan rai tungin kan mau ya ke sipai ke jong ke samla ke jong ke bayang ke border duran na ke Jakarta duran na ke Jakarta ke batrim ke bala ban ya kundu ya ke jing yap ha kunu no por tungin kan mau brom na mata jong ki bahagane ko por la kwa yang ni bingin thapti gerbang dapat tajoki. Kau ye thapti nam taki kun samla kibala yada ye kari gijungi kebetulan ke border bagi sika ke paper penio angi ye kini kinsu. Kau ye thapti gerbang tajoki. Kebetulan rahang ni ba mosor way ne kino yada yo kari gijungi ngau buram. Ya gijing tray sitam gijungpi, ya gijing IT gijungpi batum jiu. Ya ki parlok gijungpi baru kena keleng. Dari India begini, Singapura ni visa, kublai sibut, nama taga jeng IT gitu tu, ia lagi. Tahag ni kapor nak kuat pengen mau ruin, bagan ni Independence Day, kam day kabang isukan mau tangai kesenam, hak ndai spa sau punya. Dan rai kene ke Independence Day, kedai ru pengen mau,
Baka ri India ke jongi ke don kam shibun ye ke jirap lagi. Ke don kam shibun ye ke jing pelai. Don bun ke para chnong ke jongi ke para long shong chnong ke jongi. Beda chate sa khom ha ke jingduk jing kurdu. Chate sa khom ha ke jingbi. Chate sa khom ha ke wei ke jing chate. Dah rei de ka kamram ke jongi. Kum ki nong shong chnong jo ri India. Bangin yarap pan pelai lo ye ki. Bangin contribute ye ki. Ye kai ka kat ka bangila. Bat gidei ban buru ke jeng perkat. Kai ke benta ke mangalaban yarap. Naga benta. Keri India ke jungi. Baka nang kiu syaprang. Baka nang ya syaprang. Kam dei ban kut tangkan ni. Bakom juru pi ki kena school. Pi ki nong hikai. Ki nong syong syong baro. Kam tami ki kena school. Tadi pi je keri India ke jungi. Dongin persyang. Ban penkiu ya keri India ke jungi. Dagwe pin trai sitom. Pin pule bahagi jing pule ke jungi. Bapinong ki doktor, bapinong ki engineer, bapinong ki scientist ki bala ban yarap ya ka dong ya ka than ban ya ka ri India hi barokwe kumjuro mangi ki no hikai ba ki noi lam jo dong ka than lani kwa lani ni e ki ri India balani kwa ka ri India ko jongi kana kiu shakang dong in trai sistem haki kam ki bangi trai ba lengba ki jing trai sistem lengba ka jing alam ko jongi ilaban nang penkiu ya ka dong ka than ya ka stage ka jungi bat ya ka ring dia ka jungi brokwe bangin yalong kongki wei pat kiri balaya sakmat bangang skam bagani ki jing rakhe jungi kamkut tangkan ni dan rei ka bu rahangi ya ka jingek ni ba mangi wei ko wei baro ni dei ban don ki jingek ni nagota ka ring dia brokwe ka dong ka than ka jungi ni pai nadu ka khoi ka suba kapule kaputi bat agi jingroi jing par habaro ke yang kedegari India ke don kam yang ayaki bangini kentiulang bat nganges kam ba hakawai gesni nginyoi kari India ka bakhamha bat kari India ka markerdan bat juwei bat jiwi jong ka pertai ko blai shibun blai ku ini thank you jai hind. Thank you, sir, for the inspiring and meaningful address. Bharat Sarjan! Bharat Pichalatara Pichemot! Sarjan! Ki tim jo ki ahli ki tim senior tin sino ba tin ya yang lain pang semua ahli ki tim aswa bagi dia bersama sepi ya ketika trofi kayak dia lagi kayak sultan naksibone nakabanta upai ba habangi pek yaga rekom yele kai di jompi dia hak jing yele idon ke jing job idon ke jing rem de wadam skill ai gani ong nadu mene men step ki ba job wadam skill sarong ki ba rem ro wadam skill rem anrai to sim ya ka sap ke jompi ba pin penang kam ho ba dei tang hang ni ha RNSWE anrai equality ba pinang kiu seki wei pat ro ki playground ki ba kham shaneng temanta ginang donbok hangni ba gidang don yu kongsan dan yu chief guest jogi badang don hadu kani ka por ka pamenta ka bangi ban sam ya kani ka prize ti angin yo angin Islam show ya ka por ngasno bhaban khot ya i ba in aino ya kani ka trop ya ka prize aringkat bat kini ki trophy tinga khot ya ka tim lado jong ka under 12 menta usnem arhajar arpun riu kalek tangin ya ai ke jing thap ti bagi yo ban sam ya ka trofi nang kong
Saka runners up katai ka Maujik LP School Kapten Sigababan Wan Jakmat. Ini tahap ketiga. Toya tahap ketiga. Tim kepala aduk Jamuni Usnam Arajar Arpun Riu Lembaga Kaneka Independent Cup Kalek Jaka Nongkarai Christian UPS Kapten Singababan Wan Jakmat Daga Burong Sekisit Kepa Chief Guest Pan Ayah Kaneka Trophy Aku lagi sibon. Am. Irim. Tah, gini awan samno ru ya ka prize na kabantagi senior team akabaki atli ki team ku mangalaong kaji ila kai jong pie kala long ka ba internet sikadeye nak banta jongi upat ba agari ka por teka team kabawan ba ar kadai kathang tengau FC Siobha Pinuan Syakmat. Kerpat biang yai Dr. Reverend S. Bilindo bin Syemil Niga Pantahakan Ayah ke Prize. Kaya takti. Akhat cisendan ya Kapten Jangka tim la adu nakabantakan ika Independence Cup ngentaus nama ajar Punriu Siwa Benwan Syakmat. Saja sen kerpa di Chief Guest Binna ya kenika trofi. Tangi lampoi Tangi lampoi sekabakut Ikmil ti mengini simbenta akan ikasnam kepanuan arajar Punriu. Kublai sibon ngilap kane kajing yalang kajongi kalawai kublai sibon. Ayo. Kakerdan Kabadingkong Kalai Caka Don Bosco Secondary School Boys Kampang Kibara Bato Kung taging Iman Sim na kabantaki kina school gijangi Kublai Sibon ngidang don sekiway pat ki program mah Sorry, kadang sekawai pat ka special prize. Kane ka special prize katkom ke kinong pisar ye kalayo banra daka SD Meltimai Opar School hanyus nang UPS. Abat ka hanyus nang UPS ma. SD Meltimai, please come. Nang dakas rius nang UPS kini kila yo banra ya ka special prize rius nang UPS Kapten Porso San
Henry Ushinong, kau tu awan. Siapa yang pelang nak yin tap ji dah ini tap ji sin. Tak kumlai sibon. Yang mentang ini awak ban keren, ya ke jingkeren na i chief guest i jongi i Dr. Reverend S.B. Lengdo. Kumlai sibon. Thank you. Please remain standing until the ceremony is formally concluded. Thank you. You may now be seated. As a reminder of the responsibility that comes with freedom. We shall now hear the Independence Day address from our respected chief guest. May I respectfully invite Reverend Dr. Barok Langlungdo to address the gathering. Ladies and gentlemen, let us welcome our respected speaker with a big round of applause. Yini ay kajeng thapti na gunta I guest speaker jongi. At the very outset, I would like to thank God for this very function, a historic function. And good morning to you all, to our respect dignitaries, Rangba Shnong, principal of different schools, care teachers, students and others, all the fellow citizens of India. A very happy Independence Day to you all. Today we proudly celebrate the historic day of August 15, 1947, when India became a free nation after a long and difficult struggle. Tahagi na kapon ngam namargi dan sibon kinong song jong ka free India hiberkuway benang nen alot ikna school bagi kinong hikay dengan keren nakaktin kasi bagi dio badias noto lang baro. Dadamantan giyo ban Untiu ya kini kalama jauh dari India, kalama lai rong, kedak jong kejing lai lui, kedak jong jing long kawai, bat kedak jong kejing IT. Namar kata hak kini kapor ngiyeng kumni, ban rakhi ya kini ka si Independence Day kebanyaw po kendai, angdi kemadan kerengkat, bati kena school, egi school gi prepare. Bagi nong yang dari India berkuai, dari kedong ketan berkuai. Tahak dari kapor, dari India kejongi kaliyo, ya ke Independence Day, hendak kendai sepak South New. Adin, kejele, kebajur. Ikan mau burom hak dari kapor, ikan oyalam kejongi kum Mahatma Gandhi, kum Bhagat Singh, kum Subhas Chandra Bose, Sardar Patel. Rani Lakshmi Bai, bat kumjur kelebon, kinong song dari India kebaliap, kebangim tip kerte,
Rai ke IT lagi nagbanta dan penyo hangi ya kene independence day. Don ru inoi lam dungi dak notice. Malaya yap IT lagi dan penyo hangi ya kene independence day. Namar kata kene ke jing lai lo. Kamdei ke pasuan hangi. Rai ke jing la sitom jong inoi lam ke pemenshua ijong di. Bat ha kene independence day. Pas nolang ru sibun ijing sitom ijing sya jong ginoi lam ijong ni ken mau prom ru ye ke sipai ron ke border ke jong mentang yang kumning rengkat bat kasuk kasan ke songsuk songsangan rai tongin ken mau ye ke sipai ke jong ki samla ke jong ke bayang ke border ron na ke jakarta ron na ke jakarta ke trim ke bala ban ye kundu ye jing yap ha kunung no ko tongin ken mau prom na mata jong ki berhagen ko por la kwa yang ye bingin thapti gerbang da banta joki tong ye thapti nam ta ki kun samla ki bala yada ye ka ri gi jungi ki bedan ki bordar ba ki sika ki ba per ba paniyo angi ye ki kun tong ye thapti gerbang ki bedan ro hangni ba mosor wei ne ki no yada yo ka ri gi jungi ngau brom ya ki jing trei sitam ki jong pi ya ki jing IT ki jong pi ba kum ju ya ki parlok ki jong pi baro ki na keleng jong ri india wi ngau brom ni pisa ublai sibut na mata ga jing IT ki jong pi ya lagi ta ha ga ko por na ko abang pen mau ru ing baga ne ki independence day kam day ka bangi sukul mau tang e ka snam hak ndai spa sau ku dan rei kene ke independence day ka day ru bangin kan mau baka ri india ke jongi ke dang don kam sibun ye ke jirap lagi dan don kam sibun ye ke jing pelai don bun ki prachnong ki jungi ki paranong song chnong ki jungi beda chate sa khom ha ke jingdok jingkurdu chate sa khom ha ke jingbe chate sa khom ha ki wei ki jing chate da rei de ka kamram ki jungi kum ki nong song chnong jo ri india bangin yarap pan pelai lo ye ki bangin contribute ye ki ye kai ka kat ka bangila bat ki dei ban buru ka jing perkhat kai ka banta ka mangalaban yarap na ka banta ka ri india ki jungi baka nang kiu syafrang baka nang ya syafrang kam dei ban kut tangkan ni bakom juru pi ki kena school pi ki nong hikai ki nong syong chnong baro kam tami ki kena school dare pi ya ka ri india ka jungi dongin persang ban penkiu ya ka ri india ka jungi dag bin pin trai sitom pin pule wa gi jing pule ki jong pi bapinong ki doktor bapinong ki engineer bapinong ki scientist ki bala ban yarap ya ka dong ya ka than badi ka ri india hi baru kuai kumjuro mangi ki no hikai baki no lam jong dong ka than ladi kwa ladi ni e ki ri india badani kwa ka ri india ko jong i kana kiu syakang dong in trai sitom haki kam ki bangi trai ba lengba ki jing trai sitom lengba ka jing alam ko jong ilaban nang penkiu ya ka dong ka than ya ka stage ka jong i bad ya ka ri india ka jong i baru kuai bangin yalong kongki wei pat kiri balaya sakmat bangang skam bagani ki jing rakhe jong i kamput tangkan ni dan rei kabur hangi ya ki jingek ni bamangi wei po wei baro ni dei ban don ki jingek ni nagota ka ri india baru kuai ka dong ka than ka jong i ni pai nadu ka khoi ka suba ka pule ka puthi bat ati jing roi jing par habaro ki yang ka ri india ka don kam yang ayaki bangini kintiulang bat ngangis kam ba hakawai geski minyo ka ri india ka kham ha bat ka ri india ka markerdan bat juwei bat jibi jong ka perthai ko blai sibun blai ku kui thank you jai hind Thank you, sir, for the inspiring and meaningful address. Bharat Sarjan! Bharat Pichalato Pichemo! Sarjan!
Cùng lấy ha. To biang. Kalau seng bala ha. Sutrat je. Sutrat rapi. Biang seng bala. To biang lah. Kalau. Okey, goalkeeper. To biang. Chong sini. Chong silai. Macam nur aru youtuber lah. Game babu. Mama. Hai, senang gua orang pi yang jok. Kemana kau? We are live. Qualify. We are live. Offside dah. Cek. Trim kor. Mau jadi LP School. Through ball yang kena karai. Kebaik bobol. Kalau kita lihat ready pompor sama itu pompor jangan kabur. Remu defend. Pedia. Through ball yang kena UP. Terus. Gani jintri mukor dan bapak tri mukor relaki jarlah katu bro. Mama Maya passing baik, passing. Itu mesti ajar. Stop ni kan. Baik dia tu have corner. Dan
Iya. Sarut. Pokrasnya ini aja mah pokrasnya aja. Setelah itu demi hari itu. Iba wonderful iba yo ya kamu iba Jimmy lah try aku percaya oh outside ngebol kalau Malaysia sahabat halo oh iba Bude yang kita wan Abdul rồi cô đi vào kết vá
Jangan tap. Ta, jai jai.